Muigiriro uyu niguo munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto aigirire naguo tauni-ini ya Kitengela thiini wa kaunti ya Kajiado aumitwo thutha ni makiri ma muingi na kiheri gia atongoria. Uteti wa gugatungia uregani, riboti ya BBI na riendekithia riothe ria gutabania mogaruruku gatiba-ini waigirirwo iguru. Ruto akiuga matikanyita mbaru ndereti o yothe ya guthondekera atongoria editurwa o riria Kenya mathiete na mbere kuhatiririka kimuturire kumana na king'uki gia COVID-19. Watu wako na njaa, ni kweli ama si kweli? Biashara ya bodaboda imeharibika, biashara ya mama mboga imeharibika, na ndio sababu hiyo tumesema ile ya muhimu kuliko mambo ingine yoyote ni kutatua shida ya uchumi ya mwananchi mdogo. Na wao wanasema wanasupport mabadiliko ya katiba. Wewe unasupport nini kama hujui nini iko ndani yake? Kwanza itimiziwe hii. Sisi tumeamua na tunajua kuna shida. Wengine tunawashwa na hatucheki. Guku kaunti ya Kajiado mucie kwa muikariri giti wa Koto Francis Atoli nikuo imwe cia damasha githurano kia mwaka wa 2022 ikoretwo ikiarirwo atongoria aria mekumagaritie Ruto makiuga mari maitho na gutire hindi megwitikira gubangirwo muhuko ni atongoria aria angi. Kuna mzee anaitwa Atoli amezoea kufanya mkutano hapa ati atupagie kura zetu. Mnaweza pagia kura zenu? Wakuja na deep state, sisi tuko tayari, tunawangojea na Mungu na wananchi. Ruto ningi ni okirire na njira nene mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kumana na miario yake ya gwikirira nganja kihumo gia utonga wake guku akiuga miario ta ino ndikumugiria tamburukie guoko gwa teithio kuri ya Kenya. Musikubali tena watu ambao wameishiwa kisiasa kuturudisha katika siasa ya ugomvi na chuki na ukabila. Na urorege Ruto akindira thabari yake ya kuingira thingira-ini wa iregi mwaka-ini wa 2022 irioho na gutire kugwa na itanjira ya kuha muingi ukamunyita mbaru amahekiraniro gia gukamba kuruhanio tongori-ini wake. Ambunge Kimani wa Icũng'wa wa Kikuyu, Rigathi Gachagua wa Mathira, Victor Munyaka wa Machakos Town na seneta wa Guthukio Mary Seneta no makihita kuhumuka makahomuka Ruto yukia giturwa kio president mwaka-ini wa 2022. Muko tayari kuoshwa? Wangapi wako tayari kuoshwa? Nionyeshe kwa mkono. Tusimame hapo. Maya mothe magiokorere na kimutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka athiete na mbere kuuga atongoria othe makuruhanio riboti-ini ya BBI handu ha gutigirwo atongoria nini mathie na mbere kwigangara nayo.